Ipakita nako ang akong mga tanom na saging nalakatan mao na siya. Abi ninyo mga ka-Israel, kanang saginga gikuha nako na siya sa usa ka na ay nagtanom na mga mag-uuma. Gikuha na siya isa lang kapunuan. Human karon namunga og nanaha ug atong gidagayday ang iyang mga saha mao nang ubay-ubay na ang atong mga saging nalakatan. Naanay dinhi ay daghan na mga puno na akong natanom. Ubay-ubay na ni siya kay ang mga saha ato nang gipangbalhin og mao na sila. Daghan patay gipanglubong, gipangtanom og wala pa gayud mosibol ang uban na mga gitanom nato na saging na lakatan. Kung ikaw isa ka mag-uuma, ayaw ka mo kaundang pagpananom sa mga angay itanom sa inyong mga kaumahan para ang atong kaugmaon masulbad ug mahayahay kitang tanan. Ang pagpananom sa usa ka mag-uuma mao nay atong basihan nga kita makakaon. Ang imong gutom masulbad gayud sa imong pagkugi sa pagtanom, ang imong tiyan busog. Ako si Israel Sibuala, ang usa ninyong mag-uuma. Bye!